teman-teman, saat ini saya berada di Sandangan dalam pernikahan Narti dan Syawal. Teman-teman, mari kita saksikan tarian adat Toraja pada resepsi pernikahan Narti dan Syawal yang dilaksanakan pada hari Sabtu 11 November 2023 di Sandangan Rembon, Tanah Toraja. Mari kita saksikan. Tabi lagu kita sulan asam agak telimbong lante pangurande-randean to tasiki lante pa agauran lante ma Allah to temo ulang rarakna dia lugna hamparan kapa rende pulawan na de sangka base situ ka arapu tu marasan modi rundunan pulau lante ma Allah to temo di patete malang mamolante pula atau marasan ulang rara ana luka iya na bendar te simbolong manik tunan nang te longkol loe rara tu marasan panak ta iya te jona budaya lan te lilik na lepongan bulan lan tanah matahari kalong tu tatanda tasiki lan te maalo to temo ta temanta rupa sia tatiro lako kita solanasang iya moto balok iya tu nasang atau kumua si pasambayangan si pangaduan makariman iya tu si dukung lan tuyan nate iya betul nah balok tu bisa nga maatodik jadi iya kiring gitu mamali lan dukungi lak di nilai tu dukung lan doa pondongan na lan maatodik jadi susito koya ke toda eta detemop tu mamalik nasia dia pura semangat ambil ya mau ke dukung itu dati anak kita solanasang sabang indar tulang tirululangan ina tantu kita solanasang yo ya begitu deh ya te pagi lurat teret nale ni kapai mani ko mapai lama selesai satu teret na ya dia magil lulan anan ni tiba ini umur sang ulat itu nasak po iyo paham mo to
Iyo sidik orang. Terima kasih teman-teman telah menonton tarian adat Toraja pada resepsi pernikahan Narti dan Syawal yang dilaksanakan di Sandangan pada hari Sabtu 11 November 2023. Oh, mangka betul ya. Inilah DLP Toraja Channel, ikuti terus, tonton terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.